جی بنی وجہ گویم ثنائے اکبر او پاکین خدائے داورا جی وانا درود صدبرا جی مصطفیٰ خیر الورا او بعد چنات الورا عبد الرحیم گون دفترا بیان منی نزد گورا یک صحیح من گون ترا او عرض کنم سردن سرا جی ملکا شکتا من امبرا او کچھ واہ ہو بسرا جی من سیر کنان کو ہر گورا او روز بوندا تم پہ دفترا او من گون کبھی کا چرا او وما منا بید آخرا ناکو مشوردا پیسرا بورزا بیٹیں کوہ درا دیں پا گیا بالکل برا جی چمان شانہ ہر برا میکاں بہار تو اس پرا لوڈاں تو چانڈینا سرا گیتے تو سیری دخترا داوش کتا پشو ہرا چیتا کو لوڈی صاحب ورا کہ کو نزگ من آفسرا پیتار گون گھٹ گھرا چوپسو گون پولو سر برا کول میوچو زردیں چادرا گواتا گنا گوما درا وجبو تیران چا انترا جی گوستے چا پراہیں ڈابرا مرورنی آپ سرا پرزے نماز ہاترا نشتیں سکانی پترا سبزا پرم بیچ زرا واشیں چو شیر شکرا جی نی گوشت کا تو دومی باریا او زیادہ مسیر کو ساریا جی جہلا بکیں تارکاریا او مانی ہمیں کو بند شور او تغرانا چاریں دور پدور او دنک ضعیبی وقت زور او دیما درد تغران کور جی کلگ مسیر کو ہر گورا او دن روتگا نوک سرا او ٹولا دن حاجی کا پرا او چمان شانہ ہر گورا او رندان نگندان ظاہرہ غیر چما آزا ورا عثمان نسل حیدرہ واجہ گن چوکاں یا برا احمد علی گن عمرہ انچو مثال بس گرا نزد کگان کیر گورا جی باہو گر گورا جی 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 میں دکتا واجہ احمد علی میرو ماں لوکن بازار رکھتا بلے 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 واجہ غلام احمد احمد دیکھ کر نیستا او ایجو تو کر لگی جی وجہ یا نو ہمشہ یا منت وارا وجہ اللہ شمار سلامت بکا بعض وشن شہران واجہ